Tukitana mbere na nteto ingi na ndi mwandiki munene wa arimi ba kawa ba factory ya Kandigi Josephat Mwiti kwirigana ataririte jamwe ja mathina jaria jarumirite arimi ba kawa ni wagia bwamboreo ire yagirite na iri na maguri janthi kumakire thirikari kiaria kiri kigomano kia arimi baria baikagia kawa kaondene factory Mwiti ugite ontubo ni butumite kinya kawa karia arimi boketha kakethwa ni gakirasi kia nthiguru na koguo bati kugwata mbeti njega kumania na urimi bwao. Ni arimi ba kawa ba society ya Kandigi mikumbune kiri mucemani jojo kungwira urimi bubwega ba society jo mwana kwarani ura bagukiria arimi aria kiaria secretary manager Mwiti kwiriga ataririti jamwe ja mathina jaria arimi baba okurukana na jo mono mantu jegie beteresa na ndawa cia kugira kawa akiuga kaingi barendia kawa kao na mbeci itithau ni kwaga quality iria kwendekana thokoni. Low prices in the market. Na kire gukitha kwina low prices in the market gukitha kwina kinya quality yetu toka kubwa mono nontu farmers toka bonganya fertilizer na itukuria county government bageri ora batedia farmers betu na mantu ja farm inputs na chemicals nontu icha challenge na mono wete in the market uketha na ndikinya wa fertilizer tute wa fund mukojo mwana arua is around 600,000 na iture kira twenda be twina subsidy fertilizer tora yetu ayukaya kwa KBZU no goribo 500 yeu na ndia members mono na society getikiro kugura direct subsidy fertilizer from the KBZU kana onala subsidy fertilizer kedreri. Twina challenge mono cia subsidized fertilizer, twina challenges mono cia kwithira arimi season yetu tutekire fertilizer nontu bwa uria mantu jaromire ja mbeca ciithira ciina goro mono ende kuringana na uria twina wirigiro kuma kithirikari yetu itugitikia season yetu eteta ya April rains tugekira miunda yetu fertilizer na subsidized ni kenda tugakara bwega. Kingi kiria kiri no gwati kiri society ciao ni wagubokaria imwe ciao bagikurukana thina cia kawa kwiwa ni kiria Mwiti akuwa factory nyingi citirigeri akiromba thirikari ya kaunti ya Meru gutonyera gategate gutigira ni bakubacura ntaira iji. About the security kawa na arua kwina thina mono ndene ya factories cietu society hizi factories imwe itirigi bwega na hiyo challenge imwe ya fencing and of security na ndoria county government of Meru kinya mantu ne ya gutwikira mata ita ndene factories nontu rimwe kinya society ndio kinya rimwe kinya ikaremwa kinya ikure ambiru cia nyamara cia stima na uketha na nyamara ndene factories kwina blackouts na mambaba na nyumara antu bara batibu ibaka take that advantage na muthiene ni mbewi mbithi na ekuruba gwitwa kwa wingi kinya gutonya urimine bubwa kawa. County government etuteithia ora tumba gutonyithia youth and women in the coffee industry nontu kira kirio youth kwina a lot of challenges nontu mo youth atumba kinya gukara mono etera mbeca ciawe for 6 or even 1 year tuonora tumba gutethio i county government kinya twina revolving fund cia gutethagia youth na ekuruba bakura tukuri ma society jau jangi yeje jathithagia benchmark kiri society yetu ya Mikumbune society nontu it is one of the best societies ire si well managed. Kandigi Mikumbune wandine yankwene gicigo mbunge kia Southiment nkiripot rantito cia Wero Juma ria kwa ritwa ni Mutugi Kare.